Maya pa sisilimpo kaya katamuan, Biyernes ka-24 a Domingo ning karaniwan na panahon. Pakiabetala po king kaya katang banalamisa, para king kapasalamatan, Vic and Del David and family, Kiel Joan Yu king karelang wedding anniversary, Bob and Mariu king karelang wedding anniversary, Lito and Lori Safanta and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Terry Yu, Lisel Petel Heherias, Estelita Capulong, Doktora Rosemary De Leon Espinosa, para king Malagwang Kapaldanan, Peace Celebration of Holy Angel University School of Education, headed by Dean Alma Natividad, Jean Mateo P. Cruz, Ted and Joby Monasterio, Arman and Mariet Nang, Herminio Linet Nukum and family, Yoli Pineda, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, AJ Christian Isip, Rose Kapati, Mark Homer Munoz, Eleanor Ventura, Leticia Wu and family, Maria Maida Luta, Patrick and Sarah Gokinko, Bernie Baby Hanson and family, para king Malagwang Kapaldanan, Marion Colina Zizon, Agnes Pides del Rosario, Jean Mateo Cruz, Klein Coronel, Marieta Villanda, Enrique Dicky Capies, Florence Nina and Bambi Rubio, Pietro Sarmiento, Miko, Lane Enrico Abiera, Sherin Elkowi, Cheryl Alian, Edith Rojas Pangilinan, Kim Tayag, Rizaldi Navarro, Luigi Nicdao Bondok, Nenet Esguera, Maylin Salamat Soberano, Engineer Florita de la Cruz, Eller Bitog, Ricardo Cruz, Mayet Tongol, Rosario Samson, Emmanuel Bong Coronel Jr., Alex Santa Cruz, Cristales and Carlos families, Cristina Rubio, Glenn Dayparin, Mrs. Castillo, Patrick Elcowi, Cheryl De Los Santos, Agnes Aizon, Eupemia David, John Torno, Eder Rosario, Edward Sembrano, Fe Kailao, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalan hanggang kapainawan, ding kapatatamu mayang unabie, Antonina Esguera, Angelina Pineda Gilas, Jovita Susi Songko, Victoriano Miranda, Francisco Zamora, Dr. Bonifacio David, Marilu Deiret, Albert Bombi Acuña, Miss Jane Kayanan, Arilda Garcia, Martin Angeles, Democrito Aizon, Adela Dunca, Carmelito Malyari, Lourdes Basilio, Araceli Canlas Macalino, Eli Tiger Lagman, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Maria Teresa Morales, Eliong and Leticia Carbunco, Conrad Gilas, Tomasito Susi Songko, Father Francisco Mendoza, Lilia Miranda and Michael Miklat, Narcisa Zamora, Ponciano Manalo,
Gerardo David, Ruel Capulong, Arlene Carlos Mendoza, Elia Giancarlo Balbin Malyari, Cornel Marcelino Bayoneta, Raymond Montemayor, Nomeriano and Victoria Dongka, Paulo Lagman, Priscilla Aguilar, Alfredo Agustin, Federico Magat Macalino, Rosendo Lara, Joaquin Pangilinan, Teresita Lagason Tonyo, Magno and Francisca Hipolito, Vicenta Judilla, at dinganggang Kaladuag king Purgatorio. Talakad tamo po makyabay kantay dalit tapamuklat. Miti puntamo king Aldoning Ginoo, megibat king haus na, makatipong king balenaning Ginoo, pupurit pasalamat, manalig tamo karing amano na, amanong kamasalan, makisuluking dulang naning Ginoo, kindulaning tunekanwanan. Kiligyo ningig pa, paninganak, panimbanal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya kaanting mo rin, Maya pa sisilim po ako nga. maya pasisilin po. Pasalamat tamo po king Diyos, king grasya, kay katamong saup-saup pakasalpantayanan. Milalabas tamo, uling masikanan tamo, agyo ko nga na ako, biyasa ko, masikang ko. Pero itangan, milalabas tamong magrasya, uling saup-saup tamo, kikikatang pamangailangan. Makanyan mo naman kikikatang pisamban at personal labi. Tasa naisipan kanya-kanya. O agyo ko na. Ikay na mo ako nanditi. Karing panahon, meging makanyan tamo pamisip. Taman sinaw. O because kasi taman bisang pasaw. Tanggapan tasanin pakalulo ng Diyos. At sumulong tamo. King grasya ning mabiyatang kasalpantayanan. Huli ning kikatamong pamisaw-usapan king kikatamong biya. Karing panahon, may kasala tamo nga tapo. Magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanigago ko, kasanta Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at ing pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kaya katang intensyon, rin kaya katang panalangin, adetang burita mong iyabe, king kaya katang pangati. Oy paming mayupaya, lelangan mo kami king sarili mong larawan at ing anak mo, tinggap na ing kamatayan para kaya kaming kaligtasan. Saupan mo kaming magbante, king panalangin, karing sablang oras. Mitimawa kaya sana, king kasalanan, potang lakwan me, iting yato, ang magtamasa, king kekang kapayapan, manggaman kapilan. Itiaduan mi kapamulatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo king kametong hanin ba ng Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibot, kimumuna na sulot, San Pablo, kan Timoteo. Ituro mula at patupad, deting bage. Ing ninuman tuturong aliwang doktrina,
makanayon king amano nga ning Gino Heso Kristo. At king ngaral, dikil king kabanalan, magmayabang ya, at alang balo na numan. Sakit na ing makipagdebate at makipate tungkol ka ring amano. Bage, apanibatan nindirya. Pamipagkamwa, pisasabyan aalang ketuntunan, at pamagsalupsupan at alang kawakasan, apamikit taltalan. Karimbukot, amatulid at alang pamisip, at makakilala king katutuan. Isipan da king ing reliyon, paralan niya king pamikwalto. Wa, tutupin, maragol ing apakinabangnan king reliyon. Nungin tao, managyuyo king atyukeyo. Uling alata mong bitas sandela, keti king yato, at alata mong namang idalo, king paglakota mo, keti king yato. Inya, sukat tang matula, nung atin tamong pamangan at timalan. Dapot, di magnasang mibandi, king makanano pamang paralan, manabula king tukso. At king silo ning marok, at ning kasiran. Uling in lugod, king salapi, ya ing yamot, ning sablang karokan. Uli na ning kapagnasan, mibandi ating mikawani king kasalpantayanan, at dinalan dakal akaplas loob. Dapot, ika, tao ning Diyos, pangilagan mo reting bage, magkapilit kang mabibyebye king katuliran, kabanalan, kasalpantayanan, lugod, kapibabatan, at kamong lub. Daptan mo, inganggang-anggang agyo mo, king ligligan, alang-alang king kasalpantayanan, at kamtan mo, ing biye alanganga. Uling para kanitay, nakainawas ning Diyos, inyang pisyag mo, ing kaya kang kasalpantayanan, kingarap ding dakal, asaksi. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Indalit apakibata mo po. Nuwala ring maluka, king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Nuan laring maluka, King Espiritu, karelayang kayaryaning banwa. Bakit pa'y takot ko nung menganib ko at karing kasalang? Ang makapadurot kanako o karing taong manalig king karelang pibandyan at magmayabang king karelang kayatinan. Nuan laretang maluka, King Espiritu, karelayang kayaryaning banwa. Katutuan, ingalame tong mga tao, ing mayambus king kayang sarili. Ni asali king Diyos, ing alaga ning kayang biye. Alakang malyaring pamayad king tao, nanumang atyukeyo, sapat, baning biyena, aligtas na, at kapilan pa man niyo. Nuan laring maluka, King Espiritu, karelayang kayaryaning banwa. Inya, mesa kakariryan, in taong darakal apibandyan. Nin daragul in kayang kayatinan, uling potang Mateo, ala nemang idalo, kiyatang pikotkutan kayo. Nuan laretang maluka, King Espiritu, karelayang kayaryaning banwa. Agyan pang king be, kontentuyo, at pinurideng tao, uling maswertiyo. Makanyan man, potang Mateo, din kayang pipumpunan,
akayabe nala, manatiliya, king maralumdum, kapilanman. Nuan laretang maluka king espiritu, karelayang kayarianing banwa, talakad tamo po ban parangalan, ing mayap abalita. Hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Hallelujah. Magsalita ka, o Ginoo, makirandam yung alipan mo, at tilo kaya ka ring amano, ning babye alanangga. Hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Hallelujah. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ante mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Mintay Jesus karing balen at karing baryo. Penaralda ing maya pabalita tungkol king pamagari ning Diyos. Tinulukila kay reng 12 alagad, ading mapila na babaeng likwan na ring espiritong marawak. At may ulo king sakit tamiyaliwa. I Maria, amayaos Magdalena, anong kaya kenuno pepalwalan ding 7 demonyo. Iwana, asawa ng Kusa, ang miyembro king kabinete ng Herodes, Isusana, ading aliwa pang babae. Deti gagamitan da ing sarili dang pibandian, king pamanyaw da kang Jesus at karing alagad. Ing may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Sasaup, pasaup, saup-saup. Yes, you heard it right. Kapampangan po ito. Sasaup, pasaup, at saup-saup. Filipino language sometimes is very unique. With one syllable, sometimes you can speak. Minsan meron daw Amerikano nakasakay sa elevator sa Pilipinas. Nung nasa 9th floor sila, sumakay itong Amerikano, sumakay ang Pilipino, mayroong operator ng elevator. Sabi daw nung sumakay na Pilipino, "Baba." Sabi nung operator, "Bababa." Sabi nung Amerikano, "Did you just had a conversation?" Nag-usap na ba kayo, no? You understand? Example, sa mga Kapampangan, lalo na ngayong panahon ng COVID. Kuku ka? Kuku. Sa Tagalog, inuubo ka? Inuubo ako. Sasaup, pasaup, saup-saup. Sasaup when you help. Pasaup when you ask for help. Saup-saup when we help each other. Sasaup. Dito po sa simbahan namin, kaya nakakaraos po ang aming parokya, ang ating parokya, dito sa Banal na Cruz. Because there are people sasaup. May mga taong tumutulong sa iba't ibang paraan. May tumutulong bilang officers, mayroon tumutulong bilang advisors ng mga officers, yung mga pamilya nila sa abroad, kamag-anak natin sa ibang lugar, sasaw, they help. In different ways, even ang ating mga youth, ang ating mga kabataan, online, kaya may online din, they help.
They help. Sasaw. Kaya po may misa tayo ngayon at nakakasimba ho kayo because somebody and a group of people help. Ako po hindi ko po alam i-manage yung online. I don't have the technical know-how. Somebody takes care of it. In fact, they are very young. High school. But they do it well. May mga choir, they take care of the music, mga nagbabasa, yung mga commentators, yung mga nagre-rosaryo, morning and evening, EMDC, altar boys. Kung totoo lang po, sila halos yung nagsisimba. Kaya meron din po misa online because people help. Dito rin po, I'm amazed early in the morning. Early in the morning, may nagro-rosaryo, alas 6. Kinausap ko nga dati, 5:30. Or before 5:30, may music na. Matututapang bagya, 6 o'clock. Tapos po nilang nagrosaryo, sinahopla, they already help. Maglilinis pa po sila ng simbahan. Minsan nakita ko po habang nagro-rosaryo, Bapo Maria, mit buking grasya, yung ginong Diyos at ka, tinatanggal yung kasi po pag linggo may binyag dito, tapos yung kandila patak-patak. Habang nagro-rosaryo, tinatanggal. Bapo Maria, they are already helping clean the church. And after rosary, maglilinis po sila sa simbahan, maglilinis sila sa patio, maglilinis po sila sa garden. Ang presidente nila si Apong Rinan. I don't want to mention names, so hindi ko na po babanggitin. Marami po sila. Masaya po sila. Busog po sila. Kakain. Konting exercise at maraming merienda. And they are very happy. In fact, a few days ago, nagpatulong ako sa kanila kasi nililinis na po yung ating chapel dun sa Clark. Hanggang doon, from Sapang Bato to Clark, ang saya-saya nila. Lilinis din po nila ang ating tinurn over na chapel doon kasi maalikabok after the construction. Marami pang pwedeng linisin. Narinig ko nga bukas yata nagvo-volunteer nilang magbalik sa Clark early in the morning after their cleaning here. Sumaupla, they will help to clean the chapel at Clark, the details of it. Sasaw. I hope you do that. Please help. Not only our church, please help. Please help. Ang napansin ko po sila, they happily help. They help each other. At the same time, they are being helped. Parang yun lang, masaya silang tumutulong, nagtutulungan, at sila'y natutulungan. Kasi siyempre, pag early in the morning, naka-exercise ka na. Di ba? Yung iba nga, umiinom pa ng gamot para bumaba yung sugar. Sila, nagdarasal na, naglilinis na, masaya, bumababa yung sugar. Walang gamot. And they are healthy. And that's beautiful. Sasaw. Don't think pag you are helping, ikaw ay nababawasan. Huwag mong isipin, pag ikaw ay tumutulong, ikaw ay nawawalan. That's not true. Sasaw in experience, as an experience, would give you a lot of grace. Tumutulong. Ikalawa po, mas mahirap ito, pasaw. Pasaw is when you ask for help. Alam nyo, hindi po tayo sanay dito. Sanay tayo sasaw. It's good to help. Pero kung minsan, nakakahiya yung magpatulong. Ako mismo, sinasabi ng ibang mga kaibigan ko, ma-pride daw ako, may pride daw ako, fried chicken. Kasi ako minsan, ayaw kong magpatulong on a personal level. Kung minsan tatanong, Father, anong gusto mo? Anong gusto mong dalhin namin ulam? Wag na. Kayo nang bala. I will never say what I want or what I need. I don't know. Sa totoo lang, I'm not comfortable pasaw. Ganyan din siguro kayo sa inyo. Mas masarap yung tumutulong kaysa nagpapatulong. Pero may panahon naman na siguro, lalo na nung nagkasakit po ako, na hospital po ako, ngayon sa pagmamaneho, I really ask people, pag bumababa ako dito, I hold on people, pasaop ko. If there is one thing I learned when I got sick,
When I had my stroke, when I had my paralysis on this side, I humbly learned to accept help. Meron po akong kilala sa isang parokya sa San Fernando. Meron po siyang cancer. Pero tinago niya sa kanyang asawa na nasa abroad at sa kanyang mga anak na kasama dito sa Pilipinas. Yung mga anak niya, graduate na po ng college. Actually, yung isa nurse, yung isa medtech. At yung may sakit mismo, nurse din. Kasama niya araw-araw doktor. Doktor! Anak niya in the medical field. At siya mismo nurse. Meron po siyang cancer. But she never informed the family, even the husband abroad. Tinago niya po kanyang cancer. Hindi po alam, yung nagdurugo po siya, yung continuous bleeding, yung parang sa gospel, yung hemorrhage, tinago niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, pati sa kasama niyang mga doktor, where she serves in a private clinic. Until when the children noticed, mahinang-mahina na po siya, kaya pala siya nagdurugo, meron siyang cancer. And that cancer is taken her little by little until it was too late. And I was there to anoint her. Alam niyo po, umiiyak itong mga anak, pati ang asawa niyang umiyak. Ba't di niya sinabi sa amin? Ba't di siya nagpatulong? Sometimes, there's something good when you want to be independent. Ayaw mong maging pabigat sa ibang tao. Sometimes, ayaw mong aminin may sakit ka. Nakakahiya naman. Baka kala nila mahinang klase ako. Baka kala nila nagdidepende ako sa kanila. Siguro kakayanin ko to. But I tell you, you will always experience a certain point in your life that you have to accept that we need help. Less spirituality, more depression. But the higher exposure to spirituality, the less prone we are to depression. In Corinthians 12:7-10, 2 Corinthians, sabi po ni San Pablo, 3 times I begged the Lord about this, that it might leave me. But He said to me, my grace is sufficient for you. For power is made perfect in weakness. I will rather boast most gladly of my weaknesses, in order that the power of Christ may dwell within me. Therefore, I am content with weaknesses, insults, hardship, persecutions, and constraints, for the sake of Christ. For when I am weak, it is then that I am strong. Pag inamin mong kailangan mo ng tulong at mahina ka, dun ka lalong lumalakas. It is in weakness that I am strong. Para bang kabaligtaran, no? Pero ganyan naman talaga. Pag inamin mong hindi mo kaya, mas marami ang tutulong sa'yo. The grace of others' capacity, the goodwill around us, among our neighbors, family, and even our church will be upon you. Alam ko po ito dahil matagal po may sakit ang kapatid ko. Matagal po may sakit ang tatay ko. Kahit pari po ako at seminarista, nagpapadasal po kami. Kung minsan nabibigla kami sa ibang mga parokya, pinagmimisa pa lang kapatid ko, kahit hindi man namin pinapa-intensyon. Ganyan din po kayo kung minsan, bago po sabihin ng pamilyang nagpapadasal, mga kaibigan nila, they already send their messages, pinapadasal na po ang mga may sakit o ang pangangailangan ng iba. Pwede po tayong magtulungan, hindi lang material, hindi lang kakayahan, pati po sa ating mga dasal. Sometimes, there is what they call false self-capacity. Yung parang kaya mo, pero hindi mo naman.
para pinapakita mo, kayang-kaya ko to. Pero sa totoo, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo isaw. Hindi po nakakahiya ang tinutulungan. Sana ito rin ang grasya ng ating pamilya at simbahan. There are many cases of suicide. Increasing number of the suicide cases is very alarming. Kung minsan mabibigla ka na lang dito, may kabataan, indirectly pinapakita yata sa kanyang Facebook, nangangailangan siya in different ways. Hindi niya sinasabing kailangan niya pang ang atensyon, kailangan niya yung pagmamahal, kailangan niya yung tulong, pero pinapakita niya kung gaano ko siya kalungkot, nangangailangan siya ng pagmamahal. And then nakita ko, it was too late. Maraming gustong tumulong sa kanya, pero hindi po siya natulungan. Pasaupta mo po. Tell your children, huwag kayong mahiya. Sabihin nyo kung kailangan nyo. Kung kaya rin namin, tutulungan namin kayo. Kung di natin kaya, magtulong-tulungan tayo. Pasaup versus pasaup. We underestimate the capacity of our community to love. Sometimes we underestimate the capacity of care and the grace of faith in our family. Kung minsan, ina-underestimate natin ang kabutihang loob ng ibang tao. Kung meron pong grasya ang mga Pilipino, yung nagtutulungan tayo. Pasaw. And lastly, saup-saup. We help each other. Meron tayong dalawang konsepto na parang sila ay naglalaban. Are you independent or are you dependent? Independence versus dependence. Parang yung dependence, yung nagpapatulong ka. Depende, nagdidepende ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo. Hindi ko yata, gusto ko yun. Gusto ko yata independent. I am sustainable, I am on my own. Kaya ko, hindi ako nagpapatulong sa inyo. Kahit sa mga bansa, are you an independent nation or are you a dependent nation? Dahil sa tulong ng ibang bansa. Alam niyo po, mayroong third concept from this. Other than dependence and independence. Ano po yun? Interdependence. Not because you are actually independent. Wala namang bansa talagang 100% na independent. Kahit yung Amerika, nag-i-import ng human resources and nag-export ng mga magandang produkto, pero nagpapatulong sa ibang bansa for their own products and needs, supplies. Kahit yung pinakamayaman, they are not independent. We call each other interdependent. That is more matured and even realistic. May I give you an example? Ang simbahan po natin, ang simbahan nating Katoliko, ang simbahan natin, ilang taon na po ang simbahan natin? Ito, 85 years. Pero the whole Catholic Church sa Pilipinas, 500 years. For the whole world, Christianity, more than 2,000 years. It is sustainable. It is growing, as we experience here at least. It is expanding, and it is sustainable. Saan ang gagaling? Bakit lumalaki pang simbahan natin? Gumaganda pang simbahan natin? Bakit dumadami pa tayo? Bakit buhay pa tayo? Because of this saup. Because we help each other. That is the gospel today. The gospel today speaks not only about the 12 disciples who aided Jesus. There were many who helped Jesus and His companions to spread the good news. Dito sinabi Maria, Amayaus Magdalena, Ioana, asawa ng Kusa, Susana, at ingaliwa pang babae, deti gagamitan dala ring sarili dang pibandyan,
they use their own resources bang makasaupla kang Jesus at karigalagad. That they use their own resources to sustain, to help, makasaup king pamipasyag ning maya pabalita. Kaya alam niyo po, saktong-saktong araw na ito, gusto ko pong magpasalamat sa mga taong kikikatamong pamisaupan, saup-saup, kangyang pandemya, kangyang masakit, even in the midst of this pandemic crisis of a scale far beyond our imagination, our church, our parish here is sustained. Wala pong natanggal na nagtatrabaho, wala pong nabawasan na sweldo, hindi po tayo nagtipid sa kuryente, hindi po tayo nagtipid sa tubig. We continue to survive and even grow to help others. Napansin niyo po, keng saup-saup, makasaup ta pa karang aliwa, nakakapagbigay pa tayo ng gulay, bigas, itlog, pagkain. Last week pa lang yata, we already shared again. And you realized, saup-saup. Bakit kaya yung ibang grupo o ibang organisasyon, they are designed to earn. They are designed to be profitable. They call themselves, the bottom line is money. Pero ngayon nagsasara. Bakit yung mga iba, ang grupo nila, ang talagang pinaka-focus nila is profitability. But they collapse. They are sold. They proclaim bankruptcy. Maybe our church is a model of real sustainable life. Thank you for those many others who provided out of their own resources that our church is sustained. It is growing and very much alive. Parang ang ebanghelyo ni Jesus, hindi mo man narinig si Jesus, wala na tayong pera. Maghingi kayo ng pera. Hindi man eh. Isn't it? The mission of Jesus continued and went on, uling saup-saup. That's why I would like to thank people who help. Saktong-sakto po itong ating main aisle, natapos na po ngayon. Ngayon lang, this afternoon. Sabi ko, tapusin nyo na, may kasal bukas. Tinapos na po, maraming salamat kay Engineer Basco. Pagdasal po natin si Sharon Galang Malonzo. Tumulong din po sa ating labor. At sa lahat po ng tumulong sa mga tiles na binili po natin, Machuca Tiles from Manila. Maraming salamat po sa mga pamilya, taga rito, mga kamag-anak ng taga-Sapang Bato, ang mga nanonood po sa online. Kaya po meron tayong main aisle, saup-saup, saup-saup, saup-saup. Dakal po salamat. Even kadarating ko lang po galing sa Clark, nag-turnover po sila partially last Wednesday. Nililinis pa. Nag-picture-picture po ako bago umalis kasi may interview po ako na wedding. Sa Clark, ang malaking tulong po dyan, ang CDC, Clark Development Corporation. Ang mga goodwill of the people at CDC. The faith of the people at Clark. Alam niyo po, yun daw, lugar ng Clark, simbahan natin, kinukuha ng mga hotel yon with a bigger price kasi nasa kanto. Hindi daw binigay. Kasi gusto namin manatili ang simbahan sa loob ng Clark. And I'm so happy for that. And they even sustained it now. And it was renovated. Katatapos lang at mayroon pa pong konting-konting ina-adjust, konting-konting inaayos. Maybe around 3% or 2% of the whole construction. Kaya nga po, totoo ito. Don't talk about independence or don't accuse yourself to be dependent. Life goes on. It is sustained. It grows. Even centuries when there is interdependence. Potang sasaup, pasaup, at saup-saup. When we help,
And we are humble enough to ask and receive help. And truly, when we help each other, indeed, God is alive in us. May God bless us all. Kilagyuning igpa, paninganak, panimbanal ng Espiritu. Amen. Talakad tamo ko. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king sinubling mebe Kristo, king kasalpantayanan kaya at king pagkaluba na katasanang sikanan patutu kaya. Nga tapong makibat, Ginong Yesus, paboren mo kayang sumaup, paboren mo kayang saupanda ka, mikalak king maya pabalita. Ginong Jesus, pabren mong so pandakang mikalat king mayap abalita. Para ka rin sablang Kristiyano, gamitan din sanay sakramento ning pamagkumpisal. Banketa, makapakipagkasundula king Diyos at karingaliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, paboren mong sumaup, saupanda ka, mikalat king maya pabalita. Para ka rin sablang obispo at pari, kambening makapostol akaya panalug, para tilasan ang makasadyang sumuyo, karing maninton pamakikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, paboren mong saupanda kang mikalat king maya pabalita. Para ka rin hanggang atyoking pamangailangan, atoklasan desanay Kristo, king Espiritu ning lugod, pamikakapatad, karing magmalasakit karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, paboren mong saupanda kang mikalat king maya pabalita. Para kaya katangan makatipon keti, atoklasan tasa na intula, ning pamipatutukang Kristo, kapamilataning pamanyapat mayap karingaliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, paboren mong saupanda kang mikalat king maya pabalita. Ngeni po, adwan tayong sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, lipat ning kaya kaming kainan, ipagkalob mo, sikanan mo, lugod king yato, kapamalataning pamakiwangis mi kaya ka. Mananasanang king kabilugan mong pamisip, mirap kami king pamaglugod mi kaya ka, at karingaliwa, antimonong mo kanano mo keng liguran. Itiaduan mi kapamalatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Maging tinapin po magsaya, maging alak ning kekang lugod, maging dalit ning kekang tula, maging kekang katawan o Ginoo. Maging tinapin po magsaya, maging alak ning kekang lugod, maging dalit ning kekang tula, maging kekang katawan o Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, king kamatayan ni kaya kanganak, linupig mo yung kamatayan, papasari king kasalanan. King upaya ning sakramento, papanatilyan mo kaya sanang mapaminto king kaburian mo, hangga king kaya kaming kamatayan. Lakon mi sana iting yato, king mit mong tiwala at kapayapan, at miras kaya sana makirake king kalam ning kayang pamanyubling mebye. Itiyadon mi kapamlatanang
Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ka antemorin. Yat nayon puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati numan ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. King kapamlatan ng Kristong ginumi. King dalisay lugod, pagmasusyan miya, ingkayang kamatayan. King mabiya kasal pantayanan, papasyag miya, ingkayang pamanyubling mebiya. At king ganap pakapanaligan, panayan mi, impanyatang ng pasibayo, king mitmong kaligayan. Ulinita, kang beding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngaming an kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mit mo'y manwa, ating labating keka, ligaya. Hosana, Hosana, King kakatas, atasan. Nuaning daratang, ing lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyar lang katawan at daya ni ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang lupking pamailasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka, piraso na et binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo mebiya, I Kristo mabiya at datang niya pa. Inyang yan gaganakan mi o igpa ing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalirin mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari ading hanggang malugod a susuyot sasaw. King kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming parokya, kaya king Banal a Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang meyango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Diyos igpa, king panalangin, at iro ng Jesus kay katangan. Pamihadyo banwa, misang banyay lagyo mo, datang kay kami, ing
pamintuan mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan mo, ingkakanan mi, ingalo aldo, ibiemu ke kami, ingadong eli, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawan ni, karing ikasala kami, emu ke ipay, sa ulking tukso, nunay ikabusking maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, biligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Esokristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman kingalanan O ginuming Esokristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ning kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ning kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimo. Pasyag tamo po, malugod tang mikakapatad at saup-saup tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon, Kordero ng Diyos, ni Jesus, ang milalako king kasalanan ng yato, nuan laring mayaos king apunan na ning Kordero. Gino, ek matangpang tanggap kaya ka, dapat igkasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagye, at pag nasang king tanggapan da ka, dapat paulinan ning penandit, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, balamuari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko kaya ka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamanot pamalingap. Salamat po, salamat po. Para kimbiyaya pigkalog mo kaya kami. Pamangan mi aldo babyemungan. Tuknangan mi malan mi nanumaling kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod
Alining aldo at timla naling bulan, tiyup ning hangin at kanta daling ayo, salaling batuin bengit at ait karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakalatao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyachat me kaya kaming makahulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasarpantayanan mi, at pasulungan ming masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi laretang mamunto kaming pangbansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bendisyon man sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at din sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kalausnan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra karing maglingap, karing masakit. E mula pabren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milaretang miyawa na, kumayaplasan ng malalagwa, ingatan mo retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabi, manano na sang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layan tarya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpaming malugod, kimpamananggap mi kareting banal na misteryo. Ama nga kong alang kapupusan abye, manalangin kami para king malugod mong saw, king oras ning kaya kaming kamatayan. Ipagkalub mo ing tagumpe arapan ning kaya kaming kasalanan, amigdalang king alang anggang kapayapan, king ligaya ning kaya kang kayarian. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. I-announce ko po bukas ing misa alas 6 kaya po king St. Joseph Clark. So lata na pong misa kaya ni king Sapang Batu Holy Cross Parish Chapel, Holy Cross Church. Dakal po salamat kayong may gita pilang bulan, April, May, June, July, August, September. Tinggap tala po ring misa ning Clark, kaya ni tala po gawa ring online masses, particularly the Saturday 6 p.m. and Sunday 10:30. Ikayo po ring mag-serve, ikaresa now. Dakal po salamat king kaya katang Mother Parish absorbing our schedules and services because our chapel at Clark is under renovation. Palakpakan tapo. Napasinta mo po ang diyang kareng pisamban saw plano man po. Kwento ko pin nanding abak ay nandin kay ngomili ko ng abak house da karela backliners ada po ang ating frontliners ilan ang po kaya talang gulot da ring
frontliners, backliners na maglinis. Morning edition na po dito. Atin mo namang evening edition. Ikong Ronald, ang po ikong Arman. Bayo Misa, maglinis na naman po. Anya, parati pong malinis. I'm very proud. Parati pong malinis ang ating simbahan, in and out. Kasi yung mga tao, saup-saup. And may saup-saup tamo. And I'm very happy also as your parish priest for all of this. Without your help, it's not possible na po. Nung eta saup-saup, ako naman po agyo talaga. Bendisyonan ko po at hindi katamong pamilya. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at hindi katamong kaluguran. Kilagyo ng ipampuning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Hindi katamong misa, may daon I Kristo, misad-sad din kayang pamangalat king may pabalita, uli ding saubda din takal. Isundo tamo po iti, kikatang pisamban, kikatang biyat pamilya, kikatamong pamis saupan. Salamat, King Diyos. Miti punta mo, King Aldo ning Ginoo, mekibat King Aus na, makatipong King Balena ning Ginoo, yung purit pasalamat, manaligta mo karing amano na, amanong amasalan, makiso